Jufri, au sin tandam re? Hingga ku HP kini kirasa isi namberen sau si padahal ti pernanda ke narasa ke pada sekali ake na emberere. Au si di mai ke bawe di Jufri hal biasa edeni co umadambani Jufri umar salaja dingge kaina hambu kampoib do some kampoib do com dambani ede non tapra Jufri au ndai manusia ken aina nuntum hakob do umata kone ngenge saja kanggian dai ken na enawa tabune au kombi awalipu umata ke Jufri mataho kuwaan siare ndai ne nono butu ne embako butu ne endeu pun dai butu seandainya tiwara ada dunia ke pune beprarokan manusia Jufri Tisiwara re berarti tiwara si mem glowing nih de iyo ni Jufri terus bere ka au kuwaana bere re wati jawana susah cuma bere re nalau demo ku isi doho merahak kowe umar selajan de demo dekat doho ede Jufri andon hak kompuam taurawi medan taurawi rau ku hambuna ndakeku bune bade kay ita tau umar baca buku nih Jufri karena buku adalah jendela dunia umana ke Jufri ederu fuhaju tisi duara fuhaju re aka manusia rarai kain re ede kungaran bere dembere nih Jufri awali singaran ndai ke Jufri wati pernah sadar sih doro wukba labu dembi saraan rakanda dire ruundai manusia sih tiap ore manfaat alam ruubandai re pala kau na veha sesuai kebutuhan aina kundu udu tiswa lembar tundure ndai manusia ke Jufri watin tau te etikam taho di barat dorore vaur sadia baruma ka dikiha wali bandai barat doro pau dan tau te etika ndai ke dekap buneku klose nawa usirandake kene cara nare kempar doro ka ancir kau dou nguda au tak kaga nguda po pahaju tempur ka jauh dorore moda iha ta awam pa te esere nami ta awa sasaran ge wati si tegas pemerintah ndai Jufri kalembo pa adem nikim baangku main berere tohor main poan berere uri dekan nawa manusia re dek marepo walire lain na sengsara mo palanggomi may dekamberere de chok mancara may dekamberere pemerintah kang guda se doro akka nahu ngara iha londe ku iha siak akaro watis katahon narawin ada dunia ke kangenan tenem nahu di akhirat maalum pemerintah zaman ake ngori karawin na dosa ka sambil kapule ka tujuan de lok lu sarogare padahal naho dimngena di saroga pedre neen lu utah saroga ka telepon banaho rumah siap pernah pimpin namada hina bamberen cau madda sampai sabo ampot den hampo am tahu laporan di rumah re wati pu masyarakat maka lain tahu laporan ka ando lo museva bajer de akhirat Jufri keseveki koneninu re watin tahu mu de resikon di pemimpin Jufri tani pelanda di pemimpin ngaran si nahu wati cagu nda di pemimpin manias kai ngupan tarawara Jufri ngep ihalauna pala manias kai kabua dunia kabua manusia ngep taholaun Jufri sukses dunia sukses akhirat